Thibitarĩ-inĩ nene ya Garissa wodi-inĩ ĩno kũrĩ na ciana cia kinya o 11 kuma gĩcigo-inĩ kĩa Ngomeni kaunti-inĩ ya Kitui arĩa mararigitwo mũrimũ wa Kala-Azar. The highest number of patients we got from Kitui, we used to admit patients in a month, 2 to 3 patients. But this is the highest number of patients we got from Ngomeni in Kitui country, all suffering from Kala-Azar. There are 10 in number for now, those who are receiving treatment. We lost a child just 2 weeks ago, and we lost another child in male ward because we referred that child to male ward because he has his parent who was undertaking the same treatment. So most of these patients are here will be with us for 20 kabisa. Mwanzo mimi nimetembelea hospitali 3 zote. Mwanzo nilipewa barua ya kwenda Isiolo. Nilipofika Isiolo ikasemekana mle kuko na shida, especially Kitui County kuko na corona. Tukafurushwa usiku. Nikarudi tena Saikuru nikalala. Nilipolala Saikuru nililetwa Mwingi General Hospital. Nikatuma ikasemekana in Mwingi General Hospital hakunanga matibabu ya Kala-Azar. Nikatuma tena Garissa County. Makiuga kũrĩ na aruna ao angĩ marĩ mĩciĩ-inĩ arĩa matangĩhota kuoha thabarĩ cia gũthiĩ thibitarĩ mwena wa Garissa marahoya thirikari ya kaunti ya Kitui gwĩtĩkĩra gũtũma arigitani. Mahali nimetoka kuna watoto wengi sana kuliko idadi iko hapa. Kwa mfano kuna watoto, mama ako na watoto 5, mwingine ako na watoto 4 na wako mle nyumbani. Hawana la kufanya kwa sababu ya shida ya pesa. Na tulipofika huku na tukaona tunasaidika kidogo, tunawarairai watoto wale wako nyumbani wapelekwe mahali wanaweza pata usaidizi. Manake ni mimi ninaweza toa ushahidi. Kuna mama aliaga dunia kwa sababu ya hii shida, mtoto ameaga dunia na hakuna usaidizi. Ngomeni kuna hospitali Mwingi, kuna hospitali Sekuro na Kyuso. Watuletee madawa na Kitui pia. Tunaenda mahali karibu kwa vile hii transport imezidi sana. Na kwa hapa tunaambiwa nakaa hapa mwezi mmoja kwa ajili ya matibabu. Mũrimũ ũyũ wa Kala-Azar ũcũngagĩrĩrio nĩ kũrũmwo nĩ tũtambi tũrĩa tuonekaga matũra-inĩ marĩa momũ na marĩa makoragwo na mũthanga, na imwe cia dalili nĩ ta kũimba nda. Tunalilia serikali na wakubwa kama inawezekana ipeleke ndawa kunyunyusia hao wadudu wanaitwa sandfly. Na hii ilikuwa ugonjwa ya miaka ya zamani, lakini siku hizi imeleta shida. Kũringana na arigitani, arwaru othe arĩa mararigitwo gũkũ thibitarĩ-inĩ ĩno ya Garissa nĩ maramũkĩria ũrigiti wega, no nginya manine ihinda rĩa thikũ 28 matanaheo rũtha mainũke. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.